Da li znaš koliko gradova u Americi ima preko 1.000.000 stanovnika? I koji bi Beograd bio na listi po broju stanovnika da je američki grad? Pa dobro, znači koliko ima saveznih država? 50. Znači sad ko zna koliko gradova i Amerika ima 360 miliona otprilike. A dobro, ajmo nekom logikom, ako ima 50 saveznih država, minimum 50 gradova koji imaju bar 1.000.000. Ne mora da znači da u svakoj saveznoj državi postoji grad od 1.000.000, ali kažemo, krećemo sa 50 komada. Reću ti da mnogo grešiš. Stvarno? Pa dobro, ajde onda, ako mnogo grešim, ajde mi da to smanjimo na nekih, na pola, 25. Ukupno ima, verovo ili ne, u Americi 10 gradova preko 1.000.000 stanovnika. Samo 10. Samo 10. A dobro, ovi neki najveći gradovi imaju... Ok, New York ima najviše. A šta misliš koji bi Beograd bio na listi po broju stanovnika? A nema moj srećan broj je 7, tako da bih rekao da je Beograd neki 7 na listi. Na osnovu te tvoje informacije koju ne znam dalje, za koju ne znam dalje tačno. Pa ti proveri, brate, ako hoćeš. Pazi ovako, postoje samo 4 grada u Americi koja su iznad Beograda po broju stanovnika. To znači da je Beograd 5. Tako je, znači imaš New York, imaš Los Angeles, Chicago i Houston su negde na 2,5 miliona i mi smo isti kao Phoenix. Tako, 1,6. Pa i sad ovo, Washington nema 1.000.000, Miami nema 1.000.000 stanovnika, Boston nema 1.000.000 stanovnika. A kad bi to, mislim, pretpostavio, gledajući njihove filmove i to da je Boston po ljudima kao neki Novi Sad. Ja tebi ne verujem. Napišite u komentaru i istražite da li je ovo tačno.